ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ PUCL ꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯂꯦꯠꯈꯣꯂꯨꯟꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯤꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯍꯨꯗ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯐꯦꯌꯔꯁꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ 8th ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ अमदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट की लाइव विलेज ता पांगथोकलिबा जीनिया फेस्टिवल कवर तौबा लाखिबा रिपोर्टर अमा एयर गन कापथोरकपदगी अशोक अपन नंखिबा अदु सदानबा अमना सोइबदगी थोखिबनी हाइना विलेज अथॉरिटी की माइकैदगी सेंगदोरकली। मयाम खुरमजरी ISCOM मीडिया की मणिपुरी पाव मी येंग ताबिरिबा ख्वाइ पुनमक पोइ पिंकी ओक्रमना तराम नोकचरी पुंगचासी फावबगी मरुइबा पाव सिंग पिजरी। मणिपुर दा थोकलिबा इरांग असिगी मतांगदा पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL ना थादोरखिबा रिपोर्ट अदु कुकी लिबरेशन आर्मी लेटखोलुन KLAL ना सुसवगतली अमदी रिपोर्ट असिना पीरिबा रिकमेंडेशन सिंग अदु लमदम असिगी खुनाइरोल सेनमिटलोन अमदी लेंगाकलोन की ओइबा अचुम्बा वायल अमा तौदुना तंगदु लैताबा फिबम अमा पुरकनबा होटनबदा यामनमक तंगाई फदे हाइना कुकी लालहौलुप असिना थादोरखिबा चेरोल अमदा फोंगतोरकली। चेरोल असिना मखा तारदुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओइरंबा नोंथोंबम बिरेन गिनी हाइबा ऑडियो टेप अदुदा यावरिबा खोंजेल अदु महाकी खोंजेलगा चादा मरफुतरा हुमदोय मानै हाइना पुथोकिबा अदुना लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिदा नोंथोंबम बिरेनसु चेन्नई हाइबगी खुदम चांगदमनी मरम अदुना हाइरिबा केस असि कुपना थिगलबा मतुंगदा करिगुंबा नोंथोंबम बिरेन तसेंगना मरा लैबा मिसक अमा ओइरंबा थोकलबदी इरांग असिगी टेकचाक पुमनमक असि महाकना पुगदबनी लोइनना KLAL ना मरु ओइना तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असि करिगुंबा नागा फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की मतांगदा अरोइबा ओइना वारेप नदरी की ममांगदा थबकता ओंथोरकपा तारगदी मतम कुइरगी ममांगदगी कुकीजो कम्युनिटी ना तांदुना लाकलिबा इपा इपुगी लम अमदी ट्रेडिशनल राइट्स सिंग अदु मसक खंगबा ngambata natana lamdam asida amuk hana tangdu laitaba puraknaba hotnabagi param ama yatpa ngamgani madu natana nattaba taragadi irang asina maram oiraga miyamna mayoknariba awaba sing asi makhatana asum laikhigani hairi। जिलियांगरोंग स्टेटहुड वर्किंग कमिटी ZSWC का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ऑफिशियल सिंगी ओइबा नाकल अनी की मरकता वारी सानबगी 8th सुबा मिफम था असिगी तांग कुनगा मापंदा न्यू दिल्ली दा पांगथोखरे। इंकुम जालिसिंग अनिगा सुपना कुनगा निथोय की डिसेंबर था दगी हौरगा इंडिया लेंगा का पीस टॉक तौनरिबा जिलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF ना थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इन्नदी जिलियांगरोंग पॉलिटिकल इशू सिंगी मतांगदा इंडिया लेंगा का वारी सानरिबा यामना खुमांग चौसिले हंतक फमखिबा नाकल अनीगी मिफम असिदा ZUF की चेयरमैन पाउ जेनचुई कामैना मिफम अदुदा मरफुतरा मरी सुबा जादोनांग मार्टर्स डेगा मरी लेनना वाफम कया फोंगतोखिबगा लोइनना हाइपौ जादोनांग की मफमदा हई लेका तुनै कायखुमनबु उतखी लोइनना मिफम अदुदा जिलियांगरोंग पॉलिटिकल इशू सिंगी मतांगदा प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट अमसु पुथोक्तुना कुपना खनखी हाइरिबा याना चेरोल असिगी प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट असि मतुंग तारकपदा फमगदबा मिफम सिंगदा हेना चेसिन हनबा ngamlagani haibagi thajaba lei hairi। सेनापति डिस्ट्रिक्ट की लाइव विलेज ता हौजिक चथरिबा जिनिया फेस्टिवल असिगी मनुंगदा मियोय अमना एयर गन कापथोरकपदगी फेस्टिवल असिबु कवर तौबा लाखिबा हॉर्नबिल टीवी की रिपोर्टर दीप साइकी अबु अशोक अपन नंगहनखिबा अदु लाइबक थिबा थौदोक अमनी हाइरदुना लाइव विलेज अथॉरिटी काउंसिल ना नुंगनांगबा फोंगदोरकली। विलेज अथॉरिटी काउंसिल असिना थादोरकपा चेरोल अमदा मखा तारदुना थौदोक असिदा चेनरिबा मियोय अदु फागतपा ngamle मियोय अदुदी राइवैनी राम कवी फुबा खुमानदगिनी हौजिकना
सेनापति की काउंसिल द लेबनी महाक लाई विलेज अथॉरिटी काउंसिल का मरी अमत लेनदे मियोय असी अतई टूरिस्ट कुमना फेस्टिवल असिदा सरुक याब लाखिबा मियोय अमनी मियोय असी की मथक्ता विलेज अथॉरिटी ना वाहंग पावहंग चथबदा महाकना कापखिबा एयरगन अदु उचेक अमद तमलगा कापनी मतम अदुदा हॉर्नबिल टीवी की रिपोर्टर दीप साइकिया मफम अदुदा लई हाइबा महाक खंगदे हाइना फोंदोरकपा लई लोइनना थौदोक थोकलिबा मफम अदुदा फेस्टिवल पांगथोकलिबा वेन्यू अदुदगी किलोमीटर अहुमलोप लापना लेबा मफम अमनी मफम मसिसु लाइव विलेज अथॉरिटी काउंसिल न कोनबा मफम अमनी लाइव विलेज ता एयर गन सिजिनबा यादे हाइबा विलेज अथॉरिटी काउंसिल असिना अथिंगबा थंबसु लेरिबनी अदुबु लेरिबा थौदोक असिगी मतांगदा प्रेस मीडिया खरना अरानबा पाउ संदोक्तुना रिपोर्टर अमगी मथक्ता अतमनना टारगेट तौबगी मओंगदा मियामबु लाना लमजिंगबा असि लाइबक थिबनी मतुंगदा पाउ अमा फोंद्रिंगेगी मांगोइनना मरिक चुमना अचुंबदु हाना खंगदोकपियो हाइना अपील तौरकली। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स असी मियोय खरगी सेल तानफम ओइरे हाइना आइना थिंख्रबा लालौलुप कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी ताइबंगानब ग्रुप थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरकली चेरोल असिना मखा तारदुना रिम्स की डायरेक्टर महाकी लोइनबी अमदी महाकी इमुंग मनुंग की मियोय सिंग यावना गेंग खुटपु अमा सागतलगा लाइरबा मियामदा थबक हापीबगनी हाइरगा अचौब सेनफम कया लौबगी थबक चथबगा लोइनेना रिम्स की थिका अमा थोकपा मतमदा हाइरिबा इमुंग मनुंग मियोयसिंग असिदा पिसिनबा अमदी रिम्स ता तौबा याबा मेडिकल टेस्टिंग अतोपा प्राइवेट डायग्नोस्टिक क्लिनिक सिंगदा रेफर तौरगा परसेंटेज चाबगी थबक सु चथरे हाइबगी केसीपी ताइबंगानब ग्रुप की ऑपरेशन ऑन इराडिकेशन ऑफ पब्लिक एनिमीना खंगबंगमले हाइरिबा थबक सिंग असिदा रिम्स की स्टाफ अमदी नर्सिंग अमदी रिम्स की कैंपस मनुंगदा ड्यूटी तौरिबा प्राइवेट सिक्योरिटी सिंगसु चेनरे हाइबसु खंगबंगमले लोइनना रिम्स ता थबक तौरिबा स्टाफ सिंग नर्सिंग अमदी सिक्योरिटी गार्ड सिंगना मियामदा सिजिनरिबा वहाई वता सिंग असिसु अहल लमन्ना ताकपी तंबिरक्तबगी मओंगदा सिजिनबना मरम ओइरगा मखुटना मंगलांबा फंगलबा इमा इबेन सिंग अमदी अहल लमन अमदी मरुप मपांग कयाबु अदुक्की मतिक थमोय सोखनबा हाइबदु ओइरे मरम सिंग असिना हाइरिबा अरान अहुई सिंग तौरिबा मियोय सिंग असिना नुमित मंगानेगी मनुंगदा लुप असिदा चंगजरक्तुना वाखल तामिनदबा थोकलबदी मदुदा थोलकपा अफफत्तगी टेक्चाक पुमनमक मसा मसाना पुजगदबनी हाइरी। वांगजिंग तेंथा असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा तेंथा खुंजावदा नौना साबा मोइरांग खोंगथोंग असी हौनबी मतुंग इन्ना सोशल एक्टिविस्ट खेत्रीमयुम प्रियोबर्ता न संगादुना मियामदा खुसिनख्रे तेंथादा लेरिबा लौमी सिंगी लौ अमदी पाता चटपगी मरु ओइबा थोंग अमा ओइरिबा असी हानदगी गाड़ी मचादगी हेना चटपा यादबा मरमना लौमी सिंगदा अवाब कया मायोकनबदगी काइरेम बिखोक्तगी सोशल एक्टिविस्ट खेत्रीमयुम प्रियोबर्तना अचंगबा सेनफम सिंग पुथोक तुना मियामगी मतेंग लोइनना लौमी मियामगी दमक्ता थोंग असी नौना साबनी हाइरी ngasi ki thong sanggabagi thoram aduda tentha gram panchayat ki hanagi pradhan naurem pradeep tentha zila parishad ki member khangembam priyojit administrative committee tentha gram panchayat ki chairperson moirangthem subol amadi social activist khetrimem priyobartana athoiba mithung sing oiki ngasi ki thong sanggabagi thoram aduda अथोइबा मिथुंगी वारोल पीरदुना सोशल एक्टिविस्ट खेत्रीमयुम प्रियोबर्तन हाइखिबदा लमदम असिगी लौमी सिंगी अवाब कया उबदगी अमदी मफम असिदा मतिक चाबा थोंग अमा लेरबदी लमदम असिगी सेनमिलोंदा अचौब मतेंग ओइगनी खंदुना थोंग असि ngasi मियामदा खुसिनबनी मणिपुर असिदा ममांग थक्ता पालंबा लेंगाक अमतना मणिपुर की सेनमिलोन असि मतौ करमना फगत हनगदगे हाइबगी मतांगदा थबक अमता पाइखतलंबा उखिदे हाइनसु ममांगदा पालंबा लेंगाक सिंगदा मराल सीखी। संगाबगी थोरमसिदाई तोइदुना वा याम तेंतकना आई थमजगे अखोइगी मणिपुर से सेना अखोइ जे होजिक करी फिबमदा लेरिगे हाइदु अखोइ हतंग खंगमिनसि अखोइ जे ममांग थक्ता पालंबा लेंगाक मयाम अमना अखोइ मणिपुर की लेरिबा सेमिलोन से मसी मतौ करमना अखोइ की सेमिलोन जे फगलन के दगे हाइबगी मतांगदा थबक अमता पाइखतपा
mai pakna mapung phana thaba amda paihakpa udaba semilon phaganaba lamdam sigi adagi mo aikhoi gi leiri issue meyam haida koi maru oina len issue ga tani ngasi hojik hojik thoiba Kuki ga Maitai ga kage tongan ba homeland piu haibse masi len issue sigi mamanda Kuki na tangri mamanda zu nagai sil nau sin na tangira bani makoi gi homeland pi Kangpokpi district ki IT road paring de lairiba Tuilang area da thaknaba afaba ising fangdabadagi awaba mayoknariba si kharada oirabasu kokhanba ngamnabagi pandamda IG CRPF Manipur and Nagaland sector ki makhada Kangpokpi district headquarters da leiba chamagatara rithoi shuba CRPF battalion na Jelnel Banglabungda leiba khunja singda water pipe bundle manga khusinakre khunja singna CRPF battalion asida makoina mayoknariba awaba sigi matangda khangalakpadagi CRPF Manipur and Nagaland sector ki IG gi mityeng makhada khongtang asi lokhalakpani hairi Kanglup ki irang na maram oiraga hauzik langol leima khulan type 3 relief camp te leiriba inmate singna sinduna cleanliness drive ama ngasi naurem thong Kuman them laikai da leiba Model English Academy campus ta pangthokre cleanliness drive aduga mari leinana relief camp asida leiribi ahong sangbam mangalai mana hai Kanglup ki irang asina maram oiraga chaitheng nangliba relief camp asida leiba mahairoi singbu nungsi biduna Model English Academy gi mapu oiriba oza chingkhaina lemna lairik tambiba lemna boarding amadi tuition tawbiduna angang sing asigi damakta chawrba mateng ama pangbiri matam amada relief camp ta leiduna lairik laishu tambada thenglaramba awaba kaya adu ngasidi angang sing asi Model English Academy na lemna sel ama talauduna awaba kokhanbire school asina angang sing asigi damakta mateng pangbiri ba asigi damak mama mapa singna school asibu hainingai leitana thagachari haina fongdorakli Seng hai de sa sing khai gi makha da koi Model English Academy sida isa se free of course like tam hanja bane school de late hostel boarding su lay free da ngata ne service to si sana adai da seng hai ga di sa koi isa se mangau thi ba da isa se maron su seng na thok te ko ado sida school sida ka de koi ha ma de free ne hai ba sida seng na de kamai to bazano hai wa khalam di hanale dubu ai sa se am bhajana ses la abane ngau ba je mayam se khoi leninari ba game masen je dum hangbai dum khangane khoi sinsina ai sa je hojik ti gyan tare hai do ki mati ai sa sengna maron sengna thom de abc apple spelling hai re ko ngang se sahi om ka tangai ri adu gi su mathak da ai khoi na sok ta pi da kok sam lai ni po khangu adu su sidai se sina si or su hojik akhoi na lakchari sina ngasi se khoi kia hojik laina khoi dingu gi matang da sang kan na tau khale se ngai khoi hojik ji lili kem sida langon sida ana ba masing hengale nungsing Wildlife Institute of India Dehradun amadi Manipur Forest Department sinduna Environmental Awareness cum Cleanliness Drive ama ngasi Kumbi Sandong Primary School Kumbi da pangthokre school asigi mahiroi sing amadi Sangai Protection Team na sarukya kiba thorom aduda Kumbi Sandong Upper Primary School Kumbi ki headmaster su oriba National Awardee KS Andra Kumar na haikibada plastic ki potlam sing sisinariba singna mafam chana loisindana thamba plastic ki potlam kaya turel da thadaba mai thabata natana lambi lamjau da huntorakli dustbin ki collection lakliba singda garbage piba ki hainabi leitriba asi aikhoi khuding makna wakhal tamina ba ama mathau tai plastic ki potlam sing asi dustbin sisinaduna mafam chaba dumping site amada Putok han kibagi wakalon adu aikoi mayamda irai leite masigi hainabi asi leihan nanabagi khongthang ama oina school gi mahairoi singna Sunday campaign asi hawdokpani mahakna makha taraduna plastic ki polam sing asi hundokpada mafam chana hundokpiu plastic mai thabiganu plastic ki polam singna leimaida tin khiba matamda chahi cha kaya tumbagamde pumnamak asi khanta hawdaba amadi semdok hawdaba taragadi tungi mirol da khunai asi saktam ama honglakpa yai haujiksu
अकोइबगी फिबम काइथरकलिबा मयाम असी लांथेंगदुना लैरिबनी मसी अखोइना असुम येंगलगा नत्रगा पांबै लैरोय खल्लगा लैथोकपा अमदी कनबा ngamlaroy haiduna लैथोकपगी मतम अदु नत्रे हाइना फोंदोखी Masih kunai di sertam sudah boleh liba, tapi ya biar ada pemain apa. Masih kunai sini, amot pelang terli korban dah, turen dah, lorena plastik mai thali lagi, plastik lemjap untuk lagi, nara plastik kaki nara. Tuan bah amot pol ini di pol pemain apa. Tapi kalau istilah apa macam dah pun, pi lagi ini di sini pun kerana wakal lagi. Ada masih, aku kudi mana, masih di ibarat hendak apa lorena. Apa dah sang liba kepala sesuatu yang ada di sini sahaja bani. Singa atau pada singa plastik mai tha birakano apagi maru ba campaign di plastik mai tha birakano plastik da to birakano plastik na lemai da tingi ma tamda sahi sa ya tu mangam ni loina na akoi plastik mai tha ma tamda to ma to chit thol kana akoi da leina na hala iba cancer phone to le ba to le na ta pe myam se ma sigi amang je singa si anang singa si ni am da to le bi ra na ma sigi sahi da to campaign ma sa ngasi Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM Department of Rural Development and Panchayati Raj Government of Manipur na ngaklo piriba Nongpok Nganbi Village Level Federation VLF Karamranga Hillghat Gram Panchayat Jiribam Block ki anishuba chahi gi anishuba General Body Mifam Karamranga gi Thiam Mandap ta pangthokre ngasi gi Nongpok Nganbi VLF ki GB meeting asida athoiba lengbi rakhiba oina Mutumbina Chairperson Administrative Committee Adaksha Jiribam Parishad Akhanana Lengbirakpa Singhi Manungda L Samarendra Singh Chairperson Administrative Committee Hillghat Gram Panchayat Wahengbam Premchand District In Charge MSRLM Jiribam District Wangkhem Pramojit Financial Inclusion MSRLM Jiribam Karnazit Thaunawzam Block Coordinator Farm and Livestock In charge MSRLM Jiribam District Thalomapu Oina Fanjobam Onima Devi President Nongpok Nganbi BLF na Mayaida Fampam Langda Lingsin Ki Nongpok Nganbi BLF ki Anishuba General Body Mifam Asida Maru Oina Khanab Kiba Singhi Manungda Financial Statement How Kiba Chahigi Income Amadi Expenditure Pathok Khanghanba Anauba Executive Member Singkhanba BLF ki component SIG Mapangi SIG member Singna SIG Yauraba Matungda Kanaba Fanglaba Singi Warol Thamba Line Department Singa Punna Chatminaduna Convergence ki Sarupta Ahen Yang Thamba Kader Singna Mathau Masakhang na Tauhanba Subcommittee Singna Mana Logadaba Thaudang Sing Thawai Hakchang Yauna Tauba SIG Yaudriba Lairagadi Lairabagi Pankhaida Laiba Nongpok Nganbi VLF Karamrangana Koliba Khungang Singda SIG Nauna Semba Amadi SIG Singda SIG Yaudriba Yumko Khudingmak SIG Yauhalaba Haibana Chingba Wafam Singasi Khanaki Joint Coordinating Committee Game Village 91 Maitei Langol ge hana KCR ki Thaupuram Batanatana National Game Village Zone 2 Punsi Laikai ki Welfare Club ki Matam Sangna Vice President ki Thaukai Supuramba Elam Sarachandra Maitei Chahi Yankai Mapanna Thasi ki Tangkun Ganipan Sagol Senamita Ikang Kangaudana Laikidabada Joint Coordinating Committee na Laikidabasi ki Thawaina Mapugi Mafamda Ingna Chikna Lairuna ba Minute Anitumina Leptuna Awaba Fongtok Pagi Thorom Amangasi JCC ki Office Punsi Laikai Game Village 91 Maitei Langol da Pangthokre Awaba Fongtok Pagi Achamba Thoromaduda JCC ki President S Debana Haikibada Mahakna Laikidaba asi JCC Laikai Amadi Lamdam Asigi Yamna Chauna Mangzabata Natana Menkhatpa Ngamnaroidaba Mangzaba Ama Oiragani Laikidaba Asigi Imung Manungna Nanghoriba Awaba Sidasu JCC na Saruk Yari Mahaki Thawaina Mapugi Mafamda Ingna Chikna Lairuna Bagidamakta Committee gi Mipum Khudingmakta Thaunizari Khudingmakna Thaunizari Haiki Awaba Fongtokpa aduda JCC gi Secretary L Purnima, Treasurer and Biswajit Amadi Thomi Singh Susarukyaki. Matam Sanga Joint Coordinating Committee
Yesai Tau Kubinaba Amadi, Web Capital, Usilekagi, Vice President Tau Kubinaba, Ilam Sansanana, Kamodana, Hokibatam Kubiba, 2025 की अगस्त की समझ से निकलता इसी तरह अकोई जॉइंट पॉलिटिकल कमिटी 91 मिटे लागू की मेंबरशिप माकी लेजिस्लेटिव असी अवाव खुंदोकोना असी जेसीसी की ऑफिस दा मिनिट अनि तुमिना लेतना अवाव खुंदोकी लोइसिलकपदा मरुइबा पाव अमुखना थमजरी report adu Kuki lalulup ama oiriba Kuki Liberation Army lekholu na sawali haina fondoraki Miliangrong Statehood Working Committee ga Ministry of Home Affairs ki official sing di oiba nakadani di marakta wali sana bagi tariyat si Banifam New Delhi da pangkokre Senapati District की लाइव विलेज दा पांथोक लिबा जिनिया फेस्टिवल कवर तौबा लाखिबा रिपोर्टर अमा एयर गन कापुरपदगी अशोक अपन नंगन खिबा अदु सदान बा अमना सोइबदगी तौबनी हाइना विलेज अथॉरिटी की माइके दगी सेंदोरपी ISCOM मीडिया ने संदोक चबा मणिपुरी पाव पुंजासी फावबगी ओइनदी मतंग स्वाइ सॉल्यूशन जरे मखाताबा पाव सिंगिदमा ISCOM मीडिया बो अदुमक मियेंग तादुना लेबियो